Diolch Arstin agus fáilte I bheis go prógram ile san tréisio just SpeakGaelic. Agus mar is ábhaist ha cheumanach am réibh, féidir Hannah sasa na cúit a héad bhí acin. An rút a siach a dhéanamh, the thing that's worth doing, an rút a siach a dhéanamh, agus súil a bhfuil beach gacibh an darna pís. Siacha a dhéanamh cearst. It's worth doing well. It matches the English proverb almost exactly. An rút a siach a dhéanamh, siacha a dhéanamh cearst. And of course, that links us to today's baun cóirí. Miann, desires. Miann. Agus ha miann acum ein sigaif na ha roin on sa na year. We'll learn different ways to say what we're able to do and what we'd like to do. Ha miann leantainn go go na hirann na níir. Calum MacIlleathain was in search of a magical location, and phrases to use for perhaps and maybe. Micúte, is tócha gan bhí na bear caineachach dí mo bhreathar an toiseach? Han támán in isise caineachach rí cútegan ile a ha a giúnsach na Gaelic, agus ha mé tolachte fáilte a chur Hannah Nic Cheumanhan. Nisise Hannah sauna Kilchoan a haus a bhús agus ha furachan sin cóbarí do healbach. Channe le fata van a chéimniú a conservatoire rígal na Halbappe. An ein se géin bican man chóir sa film a réinniu. Raid mi toirt difrite dríochan nuair a bheith mé a gáilthaid, mar stiùidio, builcher, a chláirg fuim, gaffer, cumhachdach, so bheith an cónaí trang agus bheith a dhéanamh filmgáid gach lá, so bheith úsach má san smúnich mé dhéon beach an uair agus an uair sin a sté ha tóir skillan acum san a dhéanamh film. Is tí chuáirs me ha Gaelic dúnsacha an na daríadh? Raid mi curs de páirtúine le ag áilthaid Dunlop, agus bheith díoch scainneal. Bheith táiseach san a gceansaigh Gaelic cearst, agus is dé sin dá mé féidircin déisiil san a cháil somrásteig san cuasa cáis. Agus an ró Gaelic na a healbach nuair a bheith ácneo a bhfuil Gaelic háas na a healbach. Chanéala barach na chéalach ach bheith an cónaí Gaelic nam cáirsnach an an Kilchoan, so charó bunscáil Gaelic an Kilchoan ach bheith sin háas a dhéansaigh. Cumhachdach an Gaelic agus áireann sa Gaelic cumhachdach. Agus téan rud a beduile man a bhí a giúnsacha ag a chobaiste? Ag an táiseach bheith deireadh bheith mé féidircin tar imposter syndrome on nuair a bheith mé ag an táiseach. Ach, I stay like bacon unia le cúteach fó caran alin ag somrásteig bheith mé a féidircin na seir agus charó mí thó eaglach mé a dhéanamh mistakes a níos ha fís acum go bhfuil ha cúdarmach san duine a gceansaigh canan uair. Dí a cháirle me ha a bhirich tú dálbhach giúnsacha ile a has an úntaíochuh? Stocha díadach cumhachdach agus a chlechcaig a thuilleadh chom san a bhrín sa Gaelic. Agus seo céist a bheits mí cúr a thula duine an seo SpeakGaelic. Dé an napairt nó an fachcail Gaelic i seirle, agus curson. Cuiú, ha mí smúnichaid díadach na cúrúdbeig ha chomá san a glúsid córa. Geharin nuair a haú díadach a dhéansaigh Gaelic or a stocha bí a smúnich chaine feiclis an sin or apairt an sin, bhím díadach le cuiú agus a glúsid a chluúd. So is tam sin agus ha bacon sassy cúteach. Yeah, bach go máhan cin tíce, bhfuil tapaléit Hannah, agus bí Hannah ar ais códarúm na saite ar ur sa program, agus smí ha díanamh fiúir rí sin. An táiseach nach bréin sin na ha cumhachdach what we're able to do. The first phrase I'd like to share with you uses H, will go.
to be able to say you can do something. He cheumannan. I can. He cheumannan. So to say you can run a marathon, for example, it would be he cheumannan iad marathon a rui. I can run a marathon. He cheumannan iad marathon a rui. We have a couple of other ways to express ability. One of these is to use the phrase bhruidhinn gá. I could. Bhruidhinn gá sin a dhéanamh. I could do that. Bhruidhinn gá sin a dhéanamh. Another phrase you're likely to hear is bheidh cumasach. It would be possible. Bheidh cumasach sin a dhéanamh. It would be possible to do that. Bheidh cumasach sin a dhéanamh. Two more ways to say we are able to do things, but which indicate that a little bit of effort may be required, are dhianainn a chúis. I could manage. Dhianainn a chúis. As well as dhianainn an gráach. Also, I could manage. Dhianainn an gráach. Now, what about saying you might like something? Well, we can use bhruidhinn, which is I would like. Bhruidhinn. Or you could say ha miann nacham. I have a desire to. Ha miann nacham. The possibilities are endless, particularly when we add perhaps or maybe into the mix. Is mahich is one way of saying perhaps in Gaelic. Is mahich. And is dócha is another. Is dócha. As well as magúte. Maybe. Magúte. Now, what about expressing that we needed or had to? To do this, we use the phrase Hannah Nic. I had to, or I was compelled to. Hannah Nic sin a dhéanamh. I had to do that. Hannah Nic sin a dhéanamh. I covered quite a few verbs there, combined with prepositions and also prepositional pronouns. The best way to learn these is to take the time to see how they fit together and then learn them as a phrase, perhaps just one or two at a time. Cumhachdach agus fo-thiotalan na sasa. Súlanisce an bhruidhinn leibh a náchd a choirt, far a bhfuil miann go leor ag Sophie. Se éta ho gan a leirichan seo. Apas go bhfuil at ingeneach. Ha cuid me echt in na Gaeltach na Nilein, agus ha cuid éile me fráisichtans me immerstin cairsnach. Bí mi gad diomdrain me galabas tú. Ha dy galab me haast. A chaus múniachach mi in. Ha. Ma gwytio gyda ga ma cwlwch wedi se fel y fawr ys o'n crys. Ha mi an lad ydych am gog yn y hilan yn y nir. Chyroi o'r ifans na hilanen. Aro. Y fel mi gorach smyniach ag ma ywyn? Chaniel itcher. Chaniel cael gad chwmal am sa fel sio. Mae'r hwbrich cwysyn mar bhruidhinn let, fo-thiotalan. Chaniel cael tiwlich ag am anad ys y bi. A cha carach yn ma ag am yn sio. Agus bí carachin ma acatan seo. Ach, bydyn gyd carachin ure I dhéanamh an an áte úr. Ba mi an ag am sin ag alapa ais rhain mi sin. Inis, stocha go bhfuil an dáinhuit de bhí na chreitsear ilanoch. Ma gwytio nach bym mi go mór an féimid crouch. Ach ha iri ag am ag doi behe it a jalitje. Jamie in oper. Atje fyrich, agus erigit? Jan in a chwys le glefig de hergesteach. Ha erigit ag am ag ag ma wahad ag am. Bwrin go klasich yn can an eorbach a hegesk. Nam byg dyn ga niri. Bí clown an ilan y dyn of imach can an an skol. Je ag am is opad an de boo. Je ag am is frihalog an de daioste. Je ag am is glanig gan an de daiach. How ma glanach? Caillou. Ha mi dol gael cwrs tron y hilan yn y nir. Ais is mahaj gan lorog mi yn jerafatje. Ga farm het dak am rucht. Sin giliar mar moet er bewean riumsen. Jane met jeen heen. Jane een plannetje in hacket. Le me geolach? Wel,
Rhain mi cael le ma pharantainn agus le ma bhruidhinn. Ha, maak het de zenuw doen. Maar geurtje, ik wil een daalmaal en een spik aan uw gezegd kunnen doen. Me goeitje. Is toch ik een beetje op jaar kan je ook die ma bhruidhinn toisach? Maar ik is eens een kerson jallig me heen agus en is ma het kan be een sasse brein me in die ma pharantainn. Ga weer verrusten, ach koning, ken er wat priesal aan een jewelig. Je het priesal aan een kaartjes gejach. And the Rainshiv and Grach. Sophie's looking to stay in the islands and was discussing this with Rona. She said, Ha miann láitiracham. I've got a strong desire. Ha miann láitiracham to move to the Western Isles. Na Héileann an níor. And we heard another way to use miann from Rona, who reassured Sophie that if things didn't work out, mar bhruidhinn lecht, as you'd wish or as you'd hoped, mar bhruidhinn lecht, she could always come back. Fo-thiotalan. Even though Sophie had made friends locally, Rona reassured her further, saying, Búringucht carachanúra a dhéanamh. You could make new friends. Búringucht carachanúra a dhéanamh. Using a new expression, Rona semi-seriously suggested, Ghuilleadh an daingucht. That it's your destiny. Ghuilleadh an daingucht. And did you pick up what that destiny was? Well, it was to be an island crofter. Nat chroitir ilanach. Avi nat chroitir ilanach. We also learned another new way of expressing want or desire when Sophie used the phrase ha ieri acaméid. I want. Ha ieri acaméid. She wanted a different way of life. Dói bethe itar Gàidhlig. Seán is choramile iad páist in chorug a chuid a bhíist, agus súil an sé Jacob na miann aineachug. Ha miann láitiracham go gan na Héileann an níor. Charáir íomhans na Héileann. Ará, a bhfuil me gádach smaoineach ma dhéin? Channeal éitir. Channeal cáil gad chumhachdach sa bhela seo. Mar a hoprich cúsin mar bhruidhinn leat, fo-thiotalan. Channeal céil teolaigh go man náte sa bí. A cha carachan má go man seo. Agus bí carachan má acatain seo. Ach, búringucht carachan úra a dhéanamh an an áte úr. Ba miann acam sin a galapa as rein me sin. Inis, stocha go bhfuil é an daingucht de bhí nat chreitir ilanach. Nisha han tau maun anna likel agus feinir fomah an studio san tachgan. Ba bhí an lomsa a bhí mui códharí Calum MacIlleathain, odd an tuair seo ha a bheis a Gaeltach, agus ha mi smúneachach go bhfuil a choiseach a chur an nachgra sé. Hai, chanéal an bécht gréim bí a mui. Agus dé ahead a chlár bhí on the menu a chlár bhí acamsa an dú. Chlár siúchar, tablet. Literally, this is a board of sugar. And you've got to say, that's an exact description of this fine foodstuff. Chlár siúchar. Furich minach. Gav malishkol. Excuse me. Gav malishkol. Cudi mi ma bhíonn san chlár siúchar go an tuamh ha áte acam richealtaingucht. Seo Gleann Fhionnainn, agus sinmich miann a cha uilschuig an seo tron leantainn. Déan rud mór a ha híos an sin. Miann acat fénamach? Seo an carach céine a cha thucail bheithiún 10 bliana, mar chainechan an luch cinní a chail an bethe an immersnan sémasach mu 16 cead sa sia. 1746. 16 cead sa sia. Agus chané an priúnsa Charloch Edward Stewart mullach a charí an an féileach ach fer cinní gun enam, an unnamed clansman. Fer cinní gun enam. Hannah Nic an priúnsa an seo sna bhreachtach a thucail agus cinníonn a chruinnechuig chun na himmerstecke.
Ha Ingrid nicht gaunrig y ffyrwch sa fele sio, agus ha I dol I gyn sio bec yn y farach. Ingrid, J yn miann y fec y ffrwm sa Charlotte. Maar eire gleach krún vrechten va fiechan en krúnchen ein ras vo Cille Chòmhain Hanover. Hanneke seo smoonchen can be tar dunje man goorst. Jeshel son sabbat saromoren nou niet rietje. Ik 3 uren chole fiep a chien vo tuv soos a glaunen a hen agus teng die jeger on a camera nicht chien agus wat Jeshel son a groen ein ras wat de dolle hasmach gojes. Kilchoan Gleanfinnan. Yn sgìre seo, fa gyma safol chi canawnsyn, fa gyma dyrf sy'n na hanaferion sy'n chi'n ysdaisio os fain greimir. Agus cwtioch fa smach ag na cawn cini na dŵnia seo, ach yn yfyr fa chi'n seo fa taich gawn. Cóthach yn carrig a hasio. Yn carrig seo fa yn tocal blianach yn ystation lys na Dunlop Gleann Alistair mach gawr, agus hócesan yn carrig agus chwresan yn seitcher y fwloch ystation, agus fa ddidach sy'n cainach na seitcher yn trin a fa sabat sy'n y siemas ich. Agus ha mi a tugsyn gyfil luch taich le miann úr yn eisiau y toirt Gleanfinnan. Ha, agus sy'n Harry Potter, Hannah Nic seo agus fa ta filmeagar sy'n trin agus fa car gorum yn mismwynsiad yn draoidheil, agus ha dúine ddíadach cracht mi yn Harry Potter. Agus catchin fech mi yn draoidheil. Wel, han draoidheil ddíadach sias arad yn y hen ma haw cosiach gyr sy'n 5 minuten. Clefa? Wel, am i dol am yn dras dy hyn. Gasta. J han yn rwyd draoidheil. Da chwyd ha draoidheil a railway bridge, draoidheil agus tren y smooch, a steam train, tren y smooch na'n taring gac y lior. Gaharach an yn suchwch mar sio. Giroch edachgal. Just beautiful. Giroch edachgal. Nach mi ha forste noch. Chanélach een rwyd draoidheil acal sy'n ma chwyrst go Gleanfinnan I dhéanú na seaar. Clár siúchgar. Ha chum millish is go bhfuil smúnechuch gon luag a díochlan. Leis sin, fi mi déanú cíndeach go bhfuil cuchpatí, no? Cop an té ac am riol. Joy, syl yn cyrraedd caracainia suas gynia, laicin. Ach a Calum nach iad programmen SpeakGaelic a chad a chainia ac inne. Iwn sich sin yn tuafas fa Calum yn siad. Agus mar a ha fis acin an rwtha siach a dhéanamh, siach a dhéanamh cearst. We learnt that Faith Kinyi Gananyam is an unnamed clansman. Faith Kinyi Gananyam. For train enthusiasts particularly, the Gaelic for a railway bridge is draoidheil. Draoidheil. And a tren y smooch is a steam train. Tren y smooch. Agus cainigh gymfeichsif yn y filmmaker I Calum MacIlleathain yn larich acin. Agus a huliag y sin, yf sif na neachgan a súda fwy hain fiog mian yn socialta SpeakGaelic. Agus sma a siach y gulp gan lorach. Well, ha Hannah idash call the room in isha, agus Hannah chunnic sin Calum in sin, say an yn Gleann Fhionnainn, ar osa ria fawn. Chai mi go Glenfinnan nuair bha mi nas aiche, ha mi smúnich fai yn turas bunscol, agus ha cain acum a smúnich fai úsach eintinach or a haidíach tar echtri an yn unatje. Hafes ac inúla iad syrfachas filmmaker Harry Potter, ach tíos ar sa filmmaker Cille. Is Charlem filmmaker drama, sé a quiet girl, a filmmaker Charlem, agus hai eintinach or a hai an yn Gaelica, ag hai díach eintinach a chuid film an yn canon Celtic, agus bí mi an dachas unla bísin a dhéanamh film mór mar sin. Agus how is it in a video of film, and in siog ein bican mian sin? Hai film gorich, agus hai mi yin dunne och a furich an an Irish American. Hai project
multimedia, so Hannah Nic animation, aclavin, agus sean film cumhachdach. Agus dé níre ag go bhfuil an film inis? Hannah Diolch a cwr hwyrwyd yr chéile an yn edit, so hami a go prís le luchciol, agus editor, agus hasin an dachas bí jéisiol san féisfilm. Chanéal chom san duine ach a gopur an project cruachal ítear an an atcin mar Irish American, so hami an dachas bí ma san hula duine an Acha mar sin a smúnich mé a dhéanamh ruscin cruachal. A bhfuil úsa a smúnich gon chéad opair film agus Gaelic lábhrí live is an ámra teach? Tá físacham nuair a bhaimi a dheonsich Gaelic. Bhí uasach fimil a choiad program an iPlayer nó mar sin. Agus tá mí smúnich a má san visual learners or a how like a fáin duine bhrín sa Gaelic agus a géisteach duine bhrín Gaelic cumhachdach. Agus cimid a há géirí liatacha an opair a há héin a déanamh? Tá mé géirí a cumil a clechcaig Gaelic san nó opair cruachal agus butáil a dhéanamh program drama nó film drama mar sin is tuilm program like Bannan agus Macha agus unla ha mín dachas go dhéanamh program mar sin. Well, tápla Hannah san sin a bhrín rion man clia dúnsaí agad agus mit a bhíon filmíchan a chruachaig agus gur má héit leis a thuileút as an ámra teach. And remember, you'll find a subtitled copy of this episode and every other episode in this series on SpeakGaelic's YouTube channel to support you with your learning. Ach, Jimmy'n éisteach rí bicin din chóirigh étar Sophie agus Rona a chunig sin na betraia. Jimmy'n opair. Atcha fyrich agus erigid? Janin a chúis le glévig de hercaisteach. Ha erigid ac am agag ma bhahad acum. Burin go classicin can an eorpach a heicusc. Na big duine gan níorí. Bí clán na níla na djinmh imach canan an san scáil. Dhé acum is opad an na bú, dhé acum is fríhalach an na daáasta, dhé acum is glanach gan an daíoch. How ma glanach? Cayú. Ha mi dulgáil cuairs tar na hélainn na níir, ais is mahad gan lorach mé an jarabáte. Ga faramit ac am rúcht. Sin go leor mar rúta na bevéan riúmsin. Jane at dhéin héin. Jane a planach in a hacket. Le ma cheolach? Well, rain mi ceil le ma farantan agus le ma bhráthir. Ha maca de bhdíniú dúa. Ma gúte go bhfuil a dámáil in is bic an úna chuseachad cána dúa. Me gúte, is dáchaig an bigin na bear cumhachdach rí ma bhráthir an toiseach? Ma hicas ésan cur sonna Gaelic mi hín agus élan is mahid gan bí na sasa brín mi rí ma farantan. Sophie is quite self-sufficient, isn't she? Huirstí, dhéanann a chúis le glévig. I could manage with very little. Dhéanann a chúis le glévig. And she also used the expression buirín go. I could. Buirín go, classic in a hiccusk. I could teach classes. Buirín go, classic in a hiccusk. She's full of ideas, and she used another expression 3 times in the same sentence to underline her optimism. Dhéag acamíd. I could. Dhéag acamíd. And did you work out what it was she could do? Opad an an bú. She could work in a shop. Dhéag acam iad opad an an bú. She could also wait tables in a hotel. Fríhalach an an taosta. Fríhalach an an taosta. Or she could do some cleaning. Gwanach I dhéanamh. Gwanach I dhéanamh. And we heard a new expression when Rona admitted, in the nicest way possible, ha faramith ac am rúcht. I'm envious of you. Ha faramith ac am rúcht. When Sophie suggests it might be good to spend more time with her family, Rona said, magúte. Maybe. Magúte.
and she expressed her uncertainty using is dócha, and is mahich, perhaps, is mahich. Agus magúte gan big na t-Sealgair da Chánanach an láirig lín acinne fémal gaibhse agus niúnsachach. Gaelic uses the possessives mo, tho, a, my, your, his, her in situations where you might not expect it, especially before a verbal noun. Avilu gamachloinchin, can you hear me? Where we're saying at my hearing, gamachloinchin, rather than hearing me. Another unusual use of possessives and a verbal noun is in passive sentences with the verb rach, to go. We say chai na hofishin a hokal, to say the offices got built. But to say they got built, where the subject is a pronoun, then Gaelic uses not iat, but the possessive their, chai and tokal. They're building, they got built, chai and tokal. Tokal, of course, also means bringing up, raising a family. So the children were brought up in the Highlands is chai a chwaun a hokal Gaeltach. But to say I was brought up, we use not the pronoun me, but the possessive mo. Chai mo hokal Gaeltach, I was brought up in the Highlands. Hashin vi trang le miann is cumhachdach on the program show. We talked about what you're able to do using I can. I can run a marathon. He chacum id marathon a rui. He chacum id marathon a rui. We also use the phrase for I could do that. Buringa shin a dhéanamh. Buringa shin a dhéanamh. To say that you could manage to do something, it's dhéanann a chúis. Dhéanann a chúis. And we learned how to say that we'd like something. I would like. Bhruidhinn lom. Bhruidhinn lom. Or, if you wanted to say you have a desire, it's ha miann acum. Ha miann acum. Willig aarsjen, bevalom gan bich barach goonje akin, ach, sinne zijn programmile. Ha min dages gewil se verferach ging, gewil keuzen a faas na sassa geef. Me gootje gan feutig se klasse rihelug. Rachev gan na warig leen akin, zijn listening is klassieken am paltjes alorak. Feutig kujach channel YouTube SpeakGaelic iachin, voor feisjev een program show le fo-thiotalan. Agus jebshiv an tuilleadh únsaché vo ian agus uyen BBC Sounds. Chun an program maha, mar sin live.